Higala, mo-exist na siya, mag-increase na siya, pinaagi sa pagpaminaw, sa pulong sa Ginoo. That's why every Saturday ni ami higala, nagahago mi, naga-istorya mi about sa pulong sa Ginoo. Why lain na mong iproklamar, why lain na mong itaas higala, dili ang among reliyon. Oh, dili ang among reliyon. Why lain si Jesus lang. Kasi si Jesus lang higala ang makaluwas nato. O Diyos, ang kinabuhi ko, ihalat ko kini kanimo. Ang gugmaw mo, O Diyos, kinialang lang kanimo. Wala na'y lain pa, Ginoo. O Diyos, ang kinabuhi ko, ihalat ko kini kanimo. Ang gugma, O Diyos, inihalang lang kanimo. Wala na'y lain pa, Ginoo. Ado naman ako'y hinigugma, apan mas labaw gyud ka. Bisan pa sa akong pamilya. Ado naman ako'y hinigugma, apan mas labaw gyud ka. O Jesus, ang gugma ko kanimo ra. Ado naman ako'y hinigugma, apan mas labaw gyud ka. Bisan pa sa akong pamilya. Ado naman ako'y hinigugma, apan mas labaw gyud ka. O Jesus, ang gugma ko kanimo ra. O Diyos, ang kinabuhi ko, ihalat ko kini kanimo. Ang gugma ko, O Diyos, inihalang lang kanimo. Wala na'y lain pa, Ginoo. Ado naman ako'y hinigugma, apan mas labaw gyud ka. Bisan pa sa akong pamilya. Ado naman ako'y hinigugma, apan mas labaw gyud ka. O Jesus, ang gugma ko kanimo ra. Ado naman ako'y hinigugma, apan mas labaw gyud ka. Bisan pa sa akong pamilya. Ado naman ako'y hinigugma, apan mas labaw gyud ka. O Jesus, ang gugma ko kanimo ra. Ang gugma ko kanimo ra. O Jesus, ang gugma ko kanimo ra. Amen. Sa Ginoong Hesus lang yun nato ihatag pagigugma o pagsimba. Galay ko ng Diyos. Salamat sa Ginoo. Tinuod mga higala.
Kasi the Word of God says, love the Lord with all your heart, soul, mind, and strength. Higmao na to ang Dios sa tibuok natong kasing-kasing o kinabuhi o kusog pakigalan ko. Sugo kini sa Dios higala. Pero dunay dako nga nahigugma. Dunay dadako nga nahigugma. Way lain higala ang Dios. Daliman ka higala ang paghigugma sa Dios. Iyang gihatag ang pinaka-the best. Na unsa may imong pinaka-the best higala. Nga kaya nimong ihatag sa Dios. Siguro ang imong pinaka-the best nga kanunay gunitan kabalo na mo cellphone. Kwarta. Munay imong pinakamaayo na butang. Tuog kay nakahingog maayo. Tuog kay mo mang duy naanda nato no. Pagmata nato cellphone. Pero higala dili man na ingon nga daotan. Nindot man na kay butang man na higala. Mas maayo nga ning aduna kay cellphone. Kay para dunay communication. Pero higala duna pay mas labi ka importante, mas grabe ka importante. Abi nimo higala kung unsa. Sultihan ta ka. Kining tanan nga imong makita ug tanan nimong magunitan mga hanaw. Mga hanaw. Mga wala. Ang kwarta, balay, cellphone, tanan-tanan. Mga car, mga sasakyan, mga wala higala. Pero dunay pinaka-importante higala. Ang imong kalag. Tanan kasi tao higala dunay kalag. Ang tanang human being dunay kaluluwa. Unya higala mao ni higala ang paghukman sa Dios. Tunay paghukom mo abot ang paghukom. Nagkinahanglan magpanumbaling ta higala. Pero karon murag sayon-sayonon ra nato murag wa ra. Tinuod na siya. It's all right. Pero kinahanglan pamalandungan pud nato ang pagkaon sa atong kalag. Way lain higala kay kining atong lawas, ana ratas merkado, nay daghan diha na isda. Mahalon ba jud? Nay mga karne, mga bugas. Wala siya sa unod, sa lawas. Pero dunay kaluluwa higala. Kasi ang tao, ang human being, dunay tulo ka elemento. Soul, body, and spirit. Higala, kini siya gigutom. Ug way lain makasatisfy niya na higala, kundi kining word of God, kining akong gigunitan. Medyo daan ni higala. Nakahinumdum kong saying higala. A clean Bible kuno is a dirty Christian. But the dirty Bible is a clean Christian. Hindi man gibalira. So hugaw na nga ni higala is a clean Christian yan. Ito kay gibasa-basa man. So mo na pagkaon higala sa kalagnon nga bahin. Sa imong kinabuhi. Siguro ba satisfied ka higala tungod sa imong kadagang kwarta? Kadaghan sa imong pagkaon, mag-enjoy ka. Pero dunay longing ang imong spiritual life of soul higala. O way lain makasatisfy higala ang presensya sa Ginoo ang iyang balaang pulong lamang. Ug mao ni higala ang dapat nato mahibaw-an nga kabatuoran. Nga kitang tanan higala nang ginahanglan og Hesus Kristo. Nga kitang tanan higala nang ginahanglan magluwas higala. Kasi mo abot ang panahon, tunay panahon higala sa paghukom. Unya ang Bible nagaingon kat kini sa tong dili mo tuo mo salig sa Dios higala. Ang dili mo salig sa Dios pagahukman siya. Apan ang dunay anak. Kung mosalig sa anak ng mao si Ginoong Jesucristo, tunay kinabuhi nga walay katapusan. Mao ni siya higala ipalanog-lanog namo sa Baybay City. Siguro nanguling-ulihan ang uban. But it's all right. Kasi tulong sa Ginoo kanunay lapas dapat higala.
kanunay presko, kanunay nindot, paminaon, higala to, kay ang pulong sa Ginoo, grabe. Maunay siya higala ang makasustinar sa imong kalagnon nga bahin. Ug maunay siya higala ang makahatag og satisfaction sa imong kalagnon nga bahin. Abi nimo higala ang pulong klaro kaayo. Nga kitang tanan makasasala. Oh. We are all sinners. Kitang tanan makasala. Then ang bayad sa sala mga kaigalaan ko is kamatayon. Oh. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang bayad sa sala higala mong kamatayon. Sir, wa man ko na makat, sir. O man ko nangawat, sir. O man ko naglimbong. No. The Word of God says in Romans chapter 3 verse 10, there's no righteous, no not one. Bagay ko na po nung sa Ginoo, walay matarong bisag usa. Oh. We are all sinners. That's why nanginahanglan tag Kristo sa atong kinabuhi, nanginahanglan tag maduluwas para higala. Para higala. Masayod ka. Para maluwas ka. Nanginahanglan tag Kristo sa kinabuhi. O nang ami higala sa Baybay City. Oh, para maiproklamar ang pulong sa Ginoo, para pag-istorya kanimo nga mahal ka ng Dios. Higugma ka sa Dios, sigana. Mabata man ka, matigulang ka, mananay man ka, matatay man ka, higugma ka sa Dios. So ang pagtuo higala, mo exist na siya, mag-increase na siya, pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. That's why every Saturday ni ami higala nagahago mi. Nag-istorya mi about sa pulong sa Ginoo. Way lain na mong iproklamar, way lain na mong itaas sigala, dili ang among reliyon. Oh, dili ang among reliyon. Way lain si Jesus lang. Kasi si Jesus lang higala ang makaluwas nato. So mo na higala ni ami para pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Sa akong ibalik-balik, Jesus is the way, the truth, and the life. Si Jesus lamang higala ang pamaagi para ta maluwas, para makaadto tas langit higala. Dili pinagi sa among kaugalingon. Hinumdumi. Pinalangga ka. Hinumdumi. Higugma ka sa Dios. Ug garon dawata ang gasa nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan pinaagi ka ni Kristo. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Through Jesus Christ. Pinaagi ka ni Jesus Christ. Dili pinaagi sa religion. Dili pinaagi. O nindot kaayo kung wala imo relasyon sa Ginoo. Naong saon no, dawata si Jesus. Kasi the Word of God says in John chapter 1 verse 12, kinsa tong mudawat, kinsa tong mutuo, mahimo nga anak sa Dios. Dunay karapatan nga maging anak sa Dios. So magiging certified, authenticated nga ikaw anak sa Dios. Kung ikaw mosalig kung mudawat, dawata si Jesus. Okay, salamat sa Ginoo no. So Mr. Pastor Norman and si Pastor Neil. Kami po ay nandito sa Baybay City Leyte para po sa Beautiful Feet. Amen. Every Saturday 5 to 7 p.m. Mga 3 sessions po kami at saka dito po sa Baybay City Leyte. So, yung mga video dito ay mapapanood niyo po sa One Hill TV. Maraming salamat po sa Panginoon. Wow. Nakaisa na kami. Nakaisa na. Like na Next kapatid. next video na naman. Yes. Okay. Bye-bye. God bless. God